Izehlakalo zobulelesi zinomthelelo omkhulu emnothweni welizwe emahlangothini ahlukahlukeneko. Ngehlangothini lenthuthi zomphakathi kuhlunguphazeka abakhweli nabachayeli kodwa ngasikhatheso iyathindeka nekhampani elawula inthuthi ngokuphazamiseka komsebenzi nokulahlekelwa yingeniso. Umphakathi uqinisekisa njani ukuthi inthuthi zawo ziba ngeziphephileko? Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zendaba kodwa ku SABC lapha ku DTT. SABC lihaye lotshani ngingubranko Nkambule wakomloyisani kwaBhoholo. Ukuphepha kwenkhwelo zomphakathi kufaka hlangana ukuphatheka kuhle kwabakhweli nabatshayeli. Nanyana kunjalo nakuvela umraro kuba sisehlakalo sokuthi omunye nomunye uvikela ilihlo lakhe. Zikhona hle intshijilo abalila ngazo abakhweli ngendlela abaphatheke ngayo, bazifikisa njani inlilo zabo zilalelwe nazifikile kona. Abatshayeli bona baphephe kangangani emphakathini abawuthuthako, balilela kuphi? Inkampani yakwaPatco neminyaka engaphezulu kwama-40 ithutha umphakathi ehlangana kwendawo yakwaNdebele nesifunda seGauteng. Begodwa ebantwini bakwaNdebele ngiyo yodwa indlela echiphileko yokuya ePitori nephephileko. Kodwa abakhweli bathi mva nje ukukhwela imbhesi akukaphephi. Bathi kuba nabogalajana abalalela imbhesi endleleni babakhombe ngengidi bazikhuphe endleleni bazithathela amabhetriya. Kaningi zehlakalo ezenze kakhulu imbhesini ezikhamba ngamasa. Okhunya balela ngakho ukuthi indawo yokukhwela imbhesi eMarabastad ePitori seyiphenduka imaraga. Abakhweli abasakhona ukuhema kuhle nabasalenda ibhesi ngoba kuzela impahla ethengiswako lapha kujanywa khona emathurini westage sembhesi. Okubakatelela bonyana babe secadi nezulu seliphelela phezukwabo. Abakhweli bakhomba umuntu ekhampanini ephethe imbhesi ezoPatco bathi akunalithe lenziwako ngezehlakalo ezi nalokho yakubikiwe. Kuthi hayekhe kube nesikhathi esitopeni sokukhwela imbhesi kube mnyama ngoba nakucindela usigezi ngoba nabatsho uPatco ukweleda igezi. Abakhweli bazithola bajama emnyameni ngamasa nangamahwaqela nabalinda imbhesi balila nangembhesi ezimaratha. Ngingocomfort Masombuka wendaba ze-SABC ngibika ngise-Auckland Park eJohannesburg. Umbiko kaComfort Masombuka usiphekelela entolo kanti nasibuyako sizabe sesikhambisana nomkhulumeli wakwaPatco kunye nabavela ehlanganweni yabakhweli iMpumalanga Communities Organization Sibuya Nenyanda. Sikwamukele ihlelo Sibuya Nenyanda. Indaba nkulu namhlanje sisiphethe indaba yezokuthuthwa komphakathi. Siqala intshijilo eziqalene nenthuthi zomphakathi. Lapha sibona khona bonyana ezinye zezehlakalo ziba nomthelela ongangani khulukhulu ekuthintekeni kwabakhweli ngakelinye ihlangothi nekuthintekeni kwabalawuli benthuthi zomphakathi. Ngombana izinto ezifana nobulelesi obenzeka emphakathini kungokhunye okuthikazisa ukusebenza kuhle kwekhampani, kuthikazise inzuzo nengeniso. Lokho kubathinde nabakhweli ekukhambeni kwesikhathi. Kodwa ngiziphi insombululo esingavela nazo namhlanje lokho ke sizokuthola ngokuthi samukele ithekeli zethu ezikhona lapha e-studio, samukele abavela ehlanganweni yabakhweli iMpumalanga Communities Organization MCO. Samukele kodwa nabavela ehlanganweni yabathuthi bomphakathi ihlangano yakwaPatco. Ake sitomeke sibamukele ngokuhlukahlukana kwabo. Sinaye lapha ubaba uThemba Sikhosana obuya kwa MCO. Siyakwamukela njalo. Thokoze akakhambi yedwa, ukhamba no Moiman Mahlangu ngaphasi kwe-MCO. Sithokoze khona ubaba ulindo kuhle Qulu ovela lapha kwaPatco. Qabasha. Siyathokoza nathi mkhulu. Sithokoze khulu ukuthi nibe nathi lapha ehlelweni. Esingathanda ukuthi sikubuze kokuthoma siqalisa lapha ehlanganweni ejamile abakhweli ukuthi ngokusebenzisana kwenu nibona ukuthi linjani ichebiswano nebambiswano enalo nesithuthi somphakathi esinguPatco laba abakhweza abakhweli enibajameleko. Alisimnandi lona mara unala sizama ukuthi silungise khona. Lingalungiseka kuhle khulu nangabe ba include ama ward committee
ba include ikhansela si include nalaba bakwaPhatco kunomuntu oberega ese traffic manager kwaPhatco ukuthi abantu ababe nobudlelwano nemfoni nakwenzeka ubulelesi ngazi ukuthi ngithinda iward committee khona ukuthinda iCPF endani kuvuma umphakathi ke kube ngiyovikela abakhweli mhlawumbe ngeke kwaba iMCO engiyo ethindana nama ward committee ngoba lezo zinkhundla zomphakathi ezisembusweni bese nina nithindana necompany eyibusiness ubona ukuthi ngeke kwaba umsebenzi weMCO ukuthi kube ngiyo ethindana nalezi zakhiwo ezilapha emphakathini iMCO le isasogola ayinazo inhlabagelo zokubereka kakhulu ibereka ngefoni chokuthi asikaba nama office njengophathi kwana ama office kunguye mhlawumbe sigaberekisana naye asiberekisa sithayipela amaphepha sikhona ukuthola information namaholo asikhona ukuzithola ngoba sisakhasa mkhathi chokuthi nange kwakhonakala ukuthi sibe nobudlelwane endani into eziningi zizosolveka emphakathini sizoba nobudlelwane noma sifuna umphakathi asikhona ukuthi silawuthele asinanhla abagelo zakhona so lo sithele icompany enguphatco ingasithumela mhlambe itraffic manager ilethi lawutheling sibiza umphakathi lo sikhulume ngabo ubulelesi emphakathini unomfakela njalo ngiyabona uyavuma ngithokoze baba uNkambule into ekhuluma ngibaba Mahlangu okhuluma iqiniso into le ibhande baba uNkambule ngoba now ngayithoma sithome la kithi service provider and then nami ulokhanze umkhweli is seyiphezulu kuhle kuhle sithome pass le ku government and then size nayo ukuthi government wethu ukuphi thina sikuphi u-service provider ukuphi ikinga njengoba akhuluma ubaba Mahlangu la ekutheni ubudlelwano bethu necompany bungaba khona kodwa solangana umbuso ujamele ecade ayikho into soyenza njengokumana ngathi ngikhuluma ngobulelesi lapha ngoba ukuthoma nasikhuluma ngamafoni canje kose ngifunele iphoyisa ngoba mina noma ngambona utsotsi anginalungelo lokuthi ngimbambe ngezami izandla ndeni ke sekuyinkinga ke lapho kose kube yinkinga enkulu ke lapho baba uXulu thini lakho ehlangothi ekubambisaneni nekusebenzisaneni kukaPhatco nenhlangano ezijamele abakhweli abasebenzisa inthuthi zakwaPhatco ngiyabonga baba Nkambula ngicabanga ukuthi masingaqala ngokuthi ngempela uhulumeni okuyi-Gauteng Department of Roads and Transport usinikile ke leso structure esi-Mpumalanga Community Organization konke indawo lapho esisebenza khona kunazi i-structure ezinjalo esizibiza ngama-passenger forum siyahlala ke nabo labo bantu each and every month ukuze sikwazi ukuthi sibheke izinto ezifana nalezi makunenkinga sikwazi ukuletha isixazululo so nayo le yiyo efana nento ekufanele ngabe siyayidiscussa yebo ubudlelwane bethu buyakhona ukuthi bona baze nama solution kuzinto esizibonayo ukuthi ngathi ziyasiphazamisa bese sihlanganisa amakhanda sibone ukuthi siyaphi bukani manje maniqala nihlala phansi nikhuluma ngento ebheke neqekelele phambili ukuthi mhlambe kunesihlambulo sokuthi singabonana nama ward councillor izinto ke lezi sixoxa ngazo kanjalo bese siyabona ukuthi siyaphi indaba yokuthi ubani onga approach nami bekunakho ukuthi abantu abasemphakathini bayakwazi ukukhuluma nomholi wabo semphakathini kodwa ke thina njengopodcast sihlala phansi sigoqa izandla sithi mhlambe indaba yama passenger le nathi siyafisa ukuthi mangabe kunezinto ezinjalo mangabe sidingeka bangasitshela ke kulawo ma meeting esinabo noma kulama channels esinawo njengoba banawo nama phone number wethu bese siyakwazi ukuthi sihlanganyele indaba siye kulawo ma ward councillor mhlambe sakhe nobudlelwane nalabo futhi abama CPF ukuze sikwazi ukuthi konke lokho kwenzakalayo sikwazi ukugwema sisonke sibambisene so ngiyavumelana kakhulu nabo baba ngibona ukuthi konke esaphikisana ngayo ekuthenini kufanele izandla zibambane izandla zigezane ukuze sikwazi ukuthola ixazululo kuzo zonke inkinga esihlangabezana nazo ngizowuyavuma Mahlangu ngathi ikhambisana nawe le ya ngiyamukela ngiyacabanga ukuthi kuzoba isolution ehle khulu le nange baba nobudlelwano obukhulu kithi ngoba amawadi amaningi ngiyathemba ukuthi anabantu aba-active kunabantu abazwayo emphakathini kunomuntu okhona ukuba ne-connection sinyana namaphoyisa amawadi amanye anama-WhatsApp group ukuthi into nabayifaka egroupini ikhamba msinya bungaphela msinyana ubuleleso ngoba nembhesi zakwaPhatco ezenazo nje aziseselula ukuthi zingathatheka lama CDs akhona afana nama Iris ke singene kiyo ke le ndaba esiphetheko yobulelesi ngoba nobunye ubulelesi obenzekako ngilobu bokungena kwabantu embhesini babamba abakhweli ikunzi
kuniphethe njani lapho Jali? Baba Nkambule into leyo ubulelisi into ekhona njengoba thizena ngithoma inkulumo yami ngakhuluma ngombuso ukuthi ngilo ilihlo fanele lisicale cange, and then isiphethe kabuhlungu wena Baba Nkambule ngoba abantwana bethu from ekhaya umuntu uvele akasirehe from ekhaya afika estradini sekayingozi okuphindwe kabili. So yingakho ke sithi thina ifundiso nayo iyafuneka, and then ukuthi umntwana nasaphumela estradini sekalula ukuthi na angalalela nomthetho nanoma ngubani ongakhuluma naye. Isiphethe kumbi khulu Baba Nkambule leyo into evele seyikhona eSouth Africa as a whole. Njengoba sizwile Baba uXulu nembikweni ukuthi izehlakalo ezinjengalezi ziphazamisa nengeniso nokusebenza kwekhampani, kubathinta kangangani abakhweli ngehlangothini lenu nakunalezi zehlakalo ezenzekako? Kusithinta eqala kakhulu thina njengekhampani. Uma siphuma sikhipha amabhasi emajalidini wethu sithi siyothutha umphakathi ukwazi ukuyosondela endaweni lapho bazothola isinkwa khona nangeindawo zokuhlukahlukana, abanye bayofuna nemisebenzi ngendlela ekwaziyo ukuthi ibe affordable mawubheka kwezeyimali. So sike sahlangabezana nazo impela inkinga ezifana nalezo, ubugebengu kakhulukazi uthole abantu bangena emabhasini baphethe ibhamu. Kuke kwadubuleka ngisho no driver wethu ngonyaka odlule edubuleke esandleni, sajabula ukuthi ukwazi ukurecover. But izinto ezinjalo zisinikeza isithombe sokuthi kwenzakalani emphakathini yethu, ngoba okwenzeka kwaPATCO akwazi kuba isolated from okwenzeka lapha emphakathini. Into enkulu ke yiyo leyo ukuthi silwisana nobugebengu, hayi njengokuthi siwuPATCO thina, kodwa babheka ama-pattern operator ngawo bese bayangena emabhasini wethu benze ubugebengu. But nangaphandle mawubheka imali lezi imoto lezi ezithutha imali nakhona babheka ama-pattern bese bayabamba. So into enkulu ukudlula konke ukuthi kufanele silwisane nalobugebengu obhekene thina njengama-passenger nanjengoPATCO. Senza kanjani na? Abobaba baze nesixazululo esihle kakhulu bathi kufanele ngathi singahlangana nomphakathi. Masihlangana nomphakathi siyakwazi ukuthi sibe nobudlelwane nalabo abakwazi ukusheshe bafike abama-CPF, ama-local ward councillor nabo bazokwazi ukusisiza kanti nalabantu abagangayo basiphuma khona emphakathini. So masikwazile thina njengoba sinawo amakhamera emabhasini ukubanikeza iy'thombe zokuthi naba bantu benze lobugebengu lobu bayakwazi ukuthi basheshe basilekelele ukuthi sibathole. Kanti-ke ubaba ukhulume nangemfundo ukuthi fanele iqale ekhaya. Nathi njengoPATCO sinazo indlela zokuthi sibe involved kanjalo. Mawubheka i-corporate social investment yethu siyahamba ke siye ezikoleni siyodonate izinto ezidingwa abantwana, kodwa mhlambe ngathi kulokho abakushoya bobaba kuyafuneka nokuthi singenelele nasekuthenini mhlambe sithola abantu abazosifundisela inhlonipho basibuyisele emuva la khona. Into ebeyibaleke kakhulu ekakhulukazi nasezikoleni bekunana Bible studies ukuthi kuvuseleleke leyo nembeza nanenhlonipho. So konke lokho yinto esifanele ngabe sihlanganisa amakhanda siye phambili, kodwa ngiyayibona lento baba ayishoyo ukuthi ngeke bayiyenza bona bodwa. Nathi ke njengoPATCO ngeke sayi-achieve into esizokwazi ukuthi siyenze sonke ukuthi sihlangane sibe yimbumba. Mase siqalile thina saba yile nyanda lena eniyitshengisayo la, sizokwazi ke ukuthi sisebenzisane silwe nakho konke lokho. So ngibona i-solution ngempela ukuthi thina sihlangane ukudlula lokho sesihlangane ngendlela esihlangane ngayo manje. Bakhuluma nendaba yokuthi basakhasa abanazo nenhlabagelo ezifaneleko ezingabasiza ekuza kuba zinsiza ezenza ukuthi umsebenzi ube lula ngakibo. Mhlambe ngokubona kwakho kungaba ngangani ukuhlangana kukaPATCO nenhlangano ukuthi kuboniswane ukuthi nithi nidinga ini ningasize kanjani? Kufanele sibahloniphe abantu abaphakamisa izandla babe part of ama-commuter organization, ngoba abantu abangabhadalwa labo abantu abamela abakhweli ngokonhliziyo ukuthi bafuna ukulekelela. So kufanele kuqala nje sibashayela ihlombe sithi siyabonga kulowo mphakathi oke waphakama kanjalo. Izinto ezifana nanokuthi uzothola besebenzisa amafoni wabo nama-airtime wabo izinto ezinzima kakhulu ukuthi sidile nazo thina njengoPATCO, because imali yebo ingaba khona ukuthi kube nalezo zinto lezo. Already ngi-confident futhi ngi-proud ukusho ukuthi le yaseMpumalanga i-passenger organization ngoFebruary izoqala ithole i-airtime compensation ukuze bezokwazi ukuxhumana nathi nabagibeli. Lokho sesikumotivatele, angazi noma besekufikile kubo kodwa kuzofika ngaleyo ndlela leyo. Kukhona-ke nanokuthi abanawo ama-office, abanayo i-equipment yokusebenza, izinto mhlawumbe esingathi siyibheke mase siyaphambili. But the difficulty is i-structure lesi
ifome ugovernment okusho ukuthi kufanele nathi sibe careful not ukunikeza abantu ama-incentive azobenza befile ngathi bayabhadalwa baxabane nanabagibeli ukuthi nenza kanje nje ngoba banikeza 1 2 3 so siyazama ukuthi sihambe ngasemthethweni sizame futhi ukuthi sibone ukuthi singayenza njani but asifuna ukubonakala ngathi sesiyabathenga siyababribe ukuthi bayenze izinto noma bavumelane nathi but ama-incentives lokhu siyawacabanga njengoba ngishilo i-motivation yokuqala i-approviwe ukuthi mabathole at least le airtime abayisebenzisayo mabaxhumana nenkampani noma baxhumana nabagibeli okuya phambili yiyo lena singahlanganisa amakhanda ngayo bese siyabonisana ukuthi mhlambe makungaba ne-office eli-establishiwe lapho nalapho nalapho noma kuma-depo wethu banikeze indawo banikeze ama-resources ukuze bezokwazi ukusebenza ngale ndlela abafuna ukusebenza ngayo izinto esingaba willing thina njengophathi ukuthi siyibone. Jali ke wayikhulumisa indaba kahulumende kodwa-ke kuyabonakala ukuthi univumile uhulumende njengehlangano ngokwenu nibona ukuthi isebenziswano lenu lingangani nohulumende ukuthi anganenzela lapha ukufikela la bese mhlawumnye kube nguphathiko-ke ayithathe ukufikela la njengoba sebasisho nje ukuthi kukhona abakhulumisana ngakho abazonisiza kikho nokho sesikhuluma angekho umuntu ozamphendulela loyo hulumende. Ngithokoze bamkambule lokho uqinisile nongathatha isithombe sifoma kwaNdebele and then neGauteng and then sikhumbule sesikhuluma ngembuso emibili ama-province amabili and then ahlanganiswa yini ahlanganiswa yi-transport nani namabereko so okukhona ukuthi kahle ugovernment boyithu thina sibajameli babakhweli akuna link alright between Gauteng government and Mpumalanga. Why ngisho njalo yingoba ama structure amanye thina sakhethwa kuma ward and then uGauteng uvela ukuthi ukhetha ama structures emabhasini so ngikhumbula unyaka opheleko naya ngekuphelini sayicela this thing ukuthi sibawa ama government wethu bafana njengabazali kithi abayilungise kahle lento ilinke kahle ukuthi ayifike enganeni ingane yimi and then umntwana ngimi and then ibe yinto esolid ezokhona ukukhamba manje ngokuthi sibona lokuthi kunelihlo elingaboni ngokufana between iGauteng iphethe contract no service provider and then iMpumalanga iphethe mina njengomkhweli and then ke ilapho khona isuke ibe nenkinga khona bamkambule serious inkinga ke lapho. Angazi ke babuqulu la nje baMahlangu uthi uyangena ngoba ukuthi isombululo sakhona siza kuba yini na nje. Baba Mkambule thina singu MCO saziwa ama committees eMpumalanga mara nje sisahengekile thina. Okwanje inkulumo lezi azikhuluma kubabuqulu athi kunabantu abathenjisiwe awathina sikathenjiswa. Awathina sikathenjiswa litho. Sekusikhathi singasahlali noPhatco kunedlazana elihlala naye thina soloko sisalinde iMpumalanga izoqazulula ukuthi iMCO ibe kapi ngoba sayokulontsha iMiddelburg salontsha ngama-ward and angikhona ukuthola ukuthi kunomuntu siza kubuya nayo baba Mahlangu siyilungise nakuleya yesithembiso ubebeka ukuthi nakunezinto esibanikela zona kufanele sicheje ukuthi abakhweli abazobajikela bathi ngikho nenza njengoba kunento enithenjiswe zona na. Sibuya Nenyanda. Sithokoze khulu kwamukelwa nguwe mbukeli ekhasini lethu leFacebook sibuzile ukuthi ngiziphi intshijilo umbukeli ahlangabezana nazo njengomkhweli webhesi zakwaPhatco njengoba nasekwande izehlakalo zokuthi kube nabantu abakhwela embhesini badlelezele abakhweli nasi imibono evela kuwe.
into engayisho ukuthi abantu laba abangena ngamabhizinisi la emabhasini kaPhadco i-affecta kakhulu thina abagibeli ngoba sigibeza siba baningi and then ithole sokulahlekene impahla zethu silayishe lapho ngoba sibaningi balayishe overload ngoba bajaha imali so iphunga kakhulu lento le uhulumeni akayibhekelela ngemelele. Ngaphandle kokudlelezelwa embhesini zakwaPhadco uladelwa kwembhesi ukuphuka kwembhesi ekseni nasiya emasimini emberegweni le lokho kongathi uPhadco angaqalelela lokho ngoba imberego iyaphela lokho na uthi wena uphukile ibhesi imihla namalanga. Mibono namazizo ababukeli ngesihloko sethu sanamhlanje khumbula ke mbukeli SABC ayikazi ukuthweswa umlando wokuziphendulela ngemibono niyababukeli. Siphethe yona indaba nkulu sesiyange kuyiphetheni babamahlangu singakeke sidzubhula ke nalapha umlaleli aveze khona nje ngibone omunye aveza lapha ukuthi hayi lobu butsotsi bona atsho ubulilesi athi sebubuningi khulu ngoba na imali abantu sebayifuna ngendlela eziningi kodwa nabanye ke babuqulu baveza nokuthi ukukhweza ngokweqileko lapha ebhesini ngikho kwenza kungabi lula ukuvikeleka. Kuvumeleke ukuthi kukhwezwe njani lapha ebhesini? Kuhlukahlukile ke kumabhasi wonke la uthola khona ukuthi kubhaliwe mabangena ukuthi abahleli phansi kuzoba inani elingaka abamile kuzoba inani elingaka. Kufanele sik-acknowledge ukuthi kuba ne problem ke lapho ngoba uzothola abagibeli bamile bebaningi ebus stop mabangena ebhasini uthola ukuthi akasekho ufuna ukusala noma ngabe sithe akungangeni abantu abadlule kangaka. O driver ke bayazama ukubaxwayisa ukuthi bangangeni kodwa ke umuntu mayisebhekane nokuthi ahamba emsebenzini noma ekhaya ikusuke sekungasakhulumeki lapho. Kufanele sik-acknowledge futhi nathi njengoPhadco ukuthi i-service le kufanele siyiprovide mhlawumbe siyiprovide ngale ndlela ekufanele iprovide ke ngayo. Uthola ukuthi amabhasi mhlawumbe ayashoda kwesinye isikhathi mawashoda ke wonke umuntu uzofuna ukungena kulelo bhasi elikhona. So nalapho yila silungisa khona evikini elidlule besisakhuluma ngamabhasi aphuma kwaMercedes ukuthi sesifaka u300 lizo lezo zinto zonke sizama ukuzilungisa ngokuthi sifake amabhasi amaningi emgwaqeni ukuzanela abantu bangangeni emabhasini begcwele. So siya acknowledge leyo from uPhadco ukuthi mhlambe asikakenzi njengoba kufanele senze ngakhona but sithi siyayisebenza indaba yakhona kuzoze kufike la seku right khona. Ngobufitshane babusikhosana ke ngene lapha embikweni kube nesililo sokuthi abantu abathengisa lapha emaplatformini wakwaPhadco benza kube budisi abakhweli ukuthi baheme nabalinde ibhesi. Ngobufitshane nje kwenzekani lapha? Injalo babumkambule nokuhlanzeka not ukukhwela kuphela ukuhlanzeka. iMarabastad le kahle kuhle thina sibabantu bakwaNdebele asadeserve ukuthi sohlala lapha eMarabastad ngoba sinayo indawo ehlanzekileko emlodo Big 3 Mall emlodo le nangizokusuka ku point A ngiye ku point B then sokusuka ku point B then ngiye ku point C la fanele ngiye khona ubheka distance ngisuka east ya Pretoria ngiya kuphi ngiya ewest nangisuka ewest ngiya esouth so ngizizinto ezima-challenge amakhulu ngoba kahle umuntu wakwaNdebele kufanele nathi kusuke emsebenzini kokuthi uye ekhaya straight. Ngikuzwile. Ungaphendula uthini ngoba ngezinye indawo balila nangokuthi ama-toilet akakalungiseki kuhle ngubani ofanele alungise nokuhlanzeka? Indawo zethu esihlala kuzo ayikho indawo mhlambe ekuthiwa i-bus stop ebelonga kwaPhadco. Yikho usithola kwesinye isikhathi si-share ama-platform uthola ukuthi kunabo somatekisi ngapha nathi sikhona. Kwezinye indawo asikwazi ukwenza lokho because of ama-challenges siba nawo nosomatekisi. But singayithathi responsibility silahlele ngaphandle. Siyasho nje ukuthi lawo ma-facilities kufanele ngabe alungiswa ugovernment. Ugovernment kufanele ngabe uprovide ama-facilities. But unfortunately njengoba kungenzeki kanje nathi sibopheka izandla ukuthi siyolungisa kanjani into mhlambe kufanele siyilungise sisebenzisane no government nathi ke singahlali phansi ngoba singa experience leyo nto leyo makukhona ama traffic managers kukhona abantu abakwazi ukuya on the ground nama dispatchers wethu kufanele basitshele nathi ukuze sikwazi ukuyi-escalate indaba iye kuhulumeni. So nami ngiyabona lapho ukuthi mhlambe kunesikhala kodwa ke i-responsibility ye-commuter organization ukuletha zonke inkinga etafuleni bese siyabonisana ukuthi zilungisa ubani zilungisa kanjani isandla sethu sithini lapho. Baba Mahlangu lakho logcina liya kuPhadco nakumkhweli? Into engibawa kuPhadco thina sibawa i-tax system ngoba abantu bakwaNdebele bayalimala bakwethu. Sithenga i-coupon amalanga abantu baberega 3 days amanye amalanga bayadliwa. Sibawa i-tax system kuPhadco last year wathi ngoNovember wathi ngoMarch unyaka nawe uyaphela
okubhlungu ukuthi thina nje sisakhona ukuzilandelela into esazinikeza uPhatco sazibawa kuye ngoba sahengekile singu-MCO nje kusakhamba i-MCF and abantu basafonela thina singu-MCO. ibambe lapho-ke Mahlangu ngegama linye i-tax system babuqulu izokufika isendleleni yasetshenzwa ngicabanga ukuthi the latest masinga implementa i-cash kuqala ukuze abantu bajwayele i-system it will be by April. ngaleyo ndlela-ke silibeka lapha ihlelo lethu lanamhlanje sithokoze nibithekeli zethu Sibuya Nenyanda sihlangane godu ngeveke zako ngesikhathi esifanako cezela kokosi.